Manut ili kita, Majelis Kebudayaan Bali nomor 0 Siki garing Dasa Romawi garing MKB garing kalih talipat likur, tanggal selikur Oktober kalih talipat likur, pemerintah Provinsi Bali resmi ngemedalang pengupaya sane sayukati ngemit kewentenan budaya Bali saking ius-ius kawan sesolahan joget bumbung jaro. Sekadi sane keunggahan ring surat edaran Gubernur Bali nomor Plekutus Suarse kalih talipat likur, indek tari tradisi joget bumbung jaro, ring surat edaran miwah ili kita punika keunggahan indik tata sesolahan busana miwah larang sesolahan taler tayangan joget bumbung jaro ring media sosial. Ili kita saking Majelis Kebudayaan Bali sane kalingga tanganin oleh Profesor Dr. Imade Bandem MA pinakes sabe pemutus majang kebudayaan Bali tingkat Provinsi Bali nu gesang yening joget bumbung jaru nenten nganutin standar kepatutan budaya Bali terpatut kerarianang utawi nenten dados malih kasolahang. Larangan inucap mawit kemargiang saking medalnyani surat edaran Gubernur Bali daweg kali likur Oktober kali talipat likur sane patut kemargiang ring sejebak Bali. Sesolahan miwah tayangan joget bumbung jaru nenten kedadosang masalah inggian ring panggung acara publik miwah kaunggahang ring media sosial. Mangde presiden ngemargiang daging ilik kita inucap Majelis Kebudayaan Bali memperkanti sarang Pemprov Bali pacang ngemargiang mekatah upaya. Minekadi nenten kedadosang wenten sesolahan utawi pementasan joget jaru ring sejebak Bali miwah ngicalang samian tayangan joget jaru sanes sampunan kaunggah ring media sosial. Pangupaya punika kemargiang mangde kuentenan budaya Bali presiden memargi becik tur menados ikon sane adiluhung. Antuk kuentenan ilik kita punika kramo Bali keabdiang ngemit tur miara kuentenan sesolahan joget bumbung sane ngantutin pakem pindah ke tetamian budaya sane adiluhung. Kebijakan inucap keabdiang presiden nambakin ius kaon saking sesolahan jaru sane presiden ngusak parisolah krama miwah jagat Bali sane keangguh pinake pusat budaya. Pinake seni tradisi sesolahan joget bumbung madue pakem merupa koreografi miwah agem-ageman sani nyenayang romantika keluihan. Nanging sajoning panglimbakan nyane akeh pergino joget sani lempas saking pakem untuk ngwedar agaman wiadin elogan sesolahan joget sani caruh. Parindikan inucap lempas saking pakem-pakem sesolahan Bali sani ngutamayang etika miwah estetika agama Hindu sani kasengguh siwam satyam miwah sundaram. Antuk kahanane punika Pemprov Bali miwah Majelis Kebudayaan Bali ngwedar yening joget bumbung jaruh sampun lempas saking nilai-nilai luhur budaya Bali. Ketut Winata Bali Pos nguningayang.